Hoofnuus vanaand, kommer neem toe oor watertekorte in een van die land se gewildste vakansiegebiede. Nie veel hoop dat die ANC se oproepe om hernuwing gaan slaag nie. En slangvangers het hulle hande vol in die moederstad. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die tuinroete is amptelik as 'n waterskaarsgebied verklaar na maande van ondergemiddelde reënval. Ondanks die druk op plaaslike hulpbronne het munisipaliteite in die gebied, inwoners en vakansiegangers verseker dat watervoorsiening oor die feestyd in stand gehou sal word. Daar is toenemende kommer oor volhoubare watervoorsiening in die tuinroetegebied. Verskeie munisipaliteite het reeds noodplanne ingestel om te voorkom dat krane gedurende die feestyd opdroog. Die Departement van Water en Sanitasie sê hulle ondersteun plaaslike owerhede met infrastruktuurtoelaas en tegniese bystand, maar waarsku dat volhoubare watersekerheid slegs haalbaar is as almal saamwerk. Also to look at other alternative sources like the borehole groundwater use so that there is some kind of water supply within the municipalities. And we are also supporting the municipalities through the grants that we are having water services infrastructure grant. Knysna is een van die gebiede wat die swaarste getref word met infrastruktuuruitdagings wat die druk verder verhoog. Die dorp is tans op vlak 4 waterbeperkings en kundiges is ontplooi om die risiko's te beoordeel en die watervoorsiening te stabiliseer. We still open for tourists to come to Knysna, and the message is that they must conserve water. We are now on level 4. We strictly need to conserve water because we are having water challenges and we are dealing with it to make sure that we don't go to day 0. In die naburige Plettenbergbaai is vlak 3 beperkings van krag, terwyl die Bito munisipaliteit probeer om 'n balans te vind tussen die verhoogde vraag en beperkte hulpbronne. Vir al ons besoekers wat reg oor Suid-Afrika wat Plettenbergbaai kies as 'n vakansieplek, ons kan water voorsien, maar natuurlik wil ons hê dat water spaarsamig en verantwoordelik gebruik moet word. Ons is nie hoë risk nie, ons is 'n medium risk. Owerhede sê samewerking tussen die regering, munisipaliteite, inwoners en besoekers is van deurslaggewende belang om die streek se watervoorsiening stabiel te hou gedurende een van sy besigste tye van die jaar. Tanya Krause, SAK nuus, Plettenbergbaai in die Wes-Kaap. Bykans die helfte van HIV of vigsleiers gaan gebuk onder selfopgelegde stigma wat nadelig is vir hulle emosionele en geestestoestand. Dit is luidens 'n verslag van die HIV Stigma Indeks wat in Pretoria uitgereik is. Die indeks volg op 'n studie deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, die Nasionale Vigsraad en die Nasionale Vereniging van Mense wat met HIV en vigs leef. Nagenoeg 5000 mense met HIV of vigs het deelgeneem aan die studie, van wie 63% vroue is. Deelnemers was minstens 18 jaar oud en afkomstig van oor die land. They still do not feel comfortable disclosing their status to family, to friends in professional settings. So basically, around 49% of the respondents have reported to be feeling bad or blaming themselves. HIV en vigsleiers beleef ook 'n stigma van buite, hoofsaaklik afkomstig van gesondheidswerkers en familielede. Die verslag beveel verskerpte optrede van die regering en gemeenskapsgroepe aan. We recommend that the National Department of Health and Provincial Department of Health must design some capacity building workshops that are comprehensive for healthcare workers, including our communities. This is the game changer, especially because we know that over the decades we have been talking about stigma and discrimination reduction strategies, but for quite some time we're still not seeing the reduction. So as a department we feel it's an opportune time to respond to it swiftly. Volgens die regering gaan die verslag se aanbevelings gebruik word om sy HIV en vigsbeleid te verbeter. Op dag 2 van die ANC se hoofraadsvergadering by die Birchwood Hotel in Boksburg aan die Oosrand het die meer as 1500 afgevaardigdes in 10 kommissies verdeel
om gesprekke oor ANC-beleid te voer. Konsepte soos die ANC se nasionale demokratiese revolusie en die balansering van magte is ook bespreek. Werkers van Luthuli Huis het gister 'n plakkaatbetoging oor onbetaalde salarisse buite die hotel gehou. Ondanks die partypresident Cyril Ramaphosa se oproepe vir hernuwing, is politieke ontleeders nie daarvan oortuig dat die ANC na sy aanvanklike waardes kan terugkeer en daarby sal kan hou nie. Die politieke ontleder, professor Susan Booysen, sê dit is byna onmoontlik vir die ANC om sy ou ideologieë van aktivisme en nasionalisme te laat herleef. Many of the representatives of the ANC and other parties, the ANC in this case talking about, are already in business and they want to be in public positions, even in elected positions, in order to further strengthen their business interests. That has been a big trend in ANC politics. 'n Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Lindiwe Zulu, het aan die SAIK se verslagspan gesê dat die pad na die 2026 plaaslike verkiesings toegewyde en selfgedissiplineerde kaders gaan vereis. I think we start from who is here. That's where we have to start from. Yeah. Who is here? How is the one who is here selected or elected to be here? Is the one who is here understanding why she or he, as a member of the African National Congress, do they understand the reason why they are here? Nog 'n politieke ontleder, Sandile Zwane, sê die ANC se nasionale uitvoerende komitee het sy eie verdagtes en skuldiges. First of all, I want to say that these resolutions they've made, including the step aside one, were actually superfluous. They were not needed at all. It was a mischievous step. And what needed to be done and what still needs to be done is that we need to find a situation where a comrade charges another comrade according to the Constitution. We want to see a person like Thabang Makwetla charging Gwede Mandashe for the Bosasa mischief. And comrades need to know to get into the habit of charging each other. Discipline, not setting up parallel structures. Follow up to that. The Integrity Commission, which they did set up, has several shortcomings. One of them is that, in my judgment, one of the missing ingredients in the Integrity Commission is integrity. Die hoofraadvergadering duur tot Donderdag. Die toestande waarin die fluitjieblaser Babita Deokaran vermoor is, hou steeds 'n bedreiging in vir ander wat opstaan teen korrupsie. Dit is volgens die minister van Samewerkende Regering, Wellenkosini Hlabisa. Hy het die eerste Babita Deokaran gedenklesing in Bellville in Kaapstad gelewer. Die geleentheid is deur die Universiteit Stellenbosch se teenkorrupsiesentrum vir onderwys en navorsing gereël. Deokaran is in 2021 buite haar huis in die suide van Johannesburg doodgeskiet. Sy het voor haar dood die spesiale ondersoekeenheid ingelig oor ongeruimthede by die Tembisa Hospitaal. Hlabisa het benadruk dat sistemiese hervorming nodig is om fluitjieblasers te beskerm. We honor a public servant who embodied the best of our state, ethics, integrity and honesty. Agency because the conditions that endangered her life are rife to other whistleblowers and demand decisive action. Babita's story is a national tragedy and remains a sad and unfinished story. Deokaran se nalatenskap, waagmoed en integriteit is tydens die gedenklesing geëer. Die lesing het plaasgevind slegs dae nadat Marius van der Merwe of getuie D in die Madlanga Kommissie van ondersoek voor sy huis in Brakpan doodgeskiet is. In die Polokwane Landdroshof is die saak teen die 4de verdagte in die Limpopo versekeringsmoorde saak tot 15 Januarie uitgestel.
Johannes Shokane en sy mede-beskuldigdes het na bewering 9 mense vermoor, waarna hulle versekeringsuitbetalings ter waarde van sowat 10 miljoen rand ontvang het. Shokane staan tereg op 25 aanklagte, insluitend 9 van moord en geldwasery. Die ander beskuldigdes is sy 2 susters, Anna Shokane en die voormalige polisiesersant Rachel Kutumela en Kutumela se dogter Flora Shokane. Hulle saak is na die Hooggeregshof in Polokwane verwys en sal na verwagting in Oktober volgende jaar begin. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het Paus Leo bedank vir sy humanitêre ondersteuning tydens 'n vergadering by die pauslike woning Castel Gandolfo. Zelensky het kort daarna op die sosiale media platform X gesê, verdere optrede is bespreek soos die Vatikaanse bemiddeling om Oekraïense kinders wat deur Rusland ontvoer is terug te besorg. Paus Leo het in 'n verklaring gesê verdere gesprekke is nodig om 'n regverdige blywende vrede te bewerkstellig. Gevegte kring uit tussen magte van Kambodja en Thailand terwyl die 2 buurlande aanvoer dat hulle bloot hulle grondgebied verdedig. Die botsings het gister begin en is die hewigste sedert 'n 5 dae lange konflik in Julie waarin 48 mense dood is. Die 2 lande beskuldig mekaar daarvan dat hulle die vredesooreenkoms skend wat in Oktober in Maleisië onderteken is. Die Verenigde Nasies het 'n beroep op die lande gedoen om die gevegte te beëindig en die Kuala Lumpur ooreenkomste eerbiedig. Albei lande sê hulle het honderdduisende mense uit gevaargebiede verwyder. Slanghanteerders in Kaapstad het al hande vol met toenemende oproepe van ietwat hysteriese huiseienaars wat van hulle glibberige gaste ontslae wil raak. Die meeste van die slange wat die hanteerders verwyder is Kaapse kobras, pofadders, boomslange en molslange. Hoe warmer dit word, hoe meer slange waag dit uit hulle skuilplekke om 'n koeltjie in tuine, swembaddens en huise te gaan opsoek. In die Durbanville area en die Melkbosstrand area waar ek gewoonlik is dit nogals besig. Ons is hierso net agter ons is 'n natuurreservaat, so die slange kom maar hulle soek 'n plek om weg te kruip, hulle soek kos. Dis besig daar, mense stap nou meer gereeld daar in die natuurreservaat, so hulle wil ook wegkom van dit af. Een huiseienaar het 'n noue ontkoming gehad. I went to the bathroom and saw a Cape Cobra. It was very scary. First thing, my instinct was, I don't want the snake actually to disappear because I don't know where the snake is going to the house. I have to catch it. So I ran, I found a box and I actually chased the snake into the box and then the snake catcher came and collected it. Die slangvangers kry nou tot 6 uitroepe per dag. They told us they had 1 green mamba in a mango tree. So we got our equipment, took our snake catching equipment and our bucket, got our ladder, climbed up the tree. As we climbed up the tree, there was not 1 green mamba, but there were 2 green mambas. So we carefully caught the one, we went up the tree, did we not see another 3 green mambas in one tree? So now we had to put 4 green mambas, which are about anywhere from 1.8 to 2 meters, into one bucket. The problem is, as you lift the bucket up to put one in, the other 3 are trying to come out at the same time. So that was very unnerving. And on the way home, we got another call for a black mamba. Don't try and kill or catch the snake. You need to get an expert to do that for you. We have over 800 snake removers countrywide on the free app ASI Snakes. A snake bite is a very serious medical condition, and in the unlikely event of a snake bite, you need to get the person to the nearest hospital as soon as possible. That's all you need to do, nothing else. Die professionele slanghanteerders plaas die slange terug in die natuur nadat hulle uit huise verwyder is. Ons gaan net hierna voort met onder meer die dag se ekonomiese nuus. Bly ingeskakel. Die nasionale kreerbultein verwag sowat 28,000 besoekers gedurende die feesseisoen. Die wildtuin het 'n gereedheidsplan vir die feestyd bekendgestel wat verskerpte veiligheidsmaatreëls om en in die omgewing van die wildtuin insluit. Dit is bekendgestel wat ingespan gaan word om die veiligheid van besoekers en die wildlewe te verseker. This is some of the vehicles that have just been handed over to various departments, tourism, protection services, rangers, so that they are able to patrol the entire park
to ensure that the safety of our visitors is guaranteed. So we are very much ready, and we'll be working 24/7. This national park is for your own enjoyment, and it is essentially owned by yourselves as South Africans. And us as SANParks, we are simply managing it on your behalf. Die Kruger Wildtuin se toerisme-inkomste is vanjaar sowat R4 miljard. 1,4 miljard rand sal vir instandhouding en opknappingswerk aangewend word. This project is slightly different because we are upgrading. So this project is part of the 700 million that was allocated to SANParks. It's an upgrade of the rondavels from the existing. The 1.4 billion is for the maintenance of the existing infrastructure. Die eenheid wat verantwoordelik is vir veiligheid in die park is gereed vir die duisende besoekers. Our guests know that we have a hotline, 24/7 hotline, where they can report any incidents that are happening in the park, send us a location, send us a description of the incident, and that really helps law enforcement to focus our efforts to where we need to. In terms of the rangers and the security teams on the ground, die Kruger Wildtuin sal in die tyd ook fokus om die toename in stropery met strikke en vergiftigings hok te slaan. Die verbruikersvertroue-indeks het met 1 punt verstewig in die 4de kwartaal na 'n skerp daling in die 3de kwartaal. Die indeks van -9 punte is die hoogste vanjaar, maar is steeds effens laer as dieselfde tydperk verlede jaar. Die indeks, saamgestel deur FNB en die Ekonomiese Navorsingsburo, toon dat vertroue in lae- en middelinkomste huishoudings gestyg het. The improvement in consumer sentiment suggests that consumers' appetite to spend extended into the holiday season. All three of the sub-indices of the Consumer Confidence Index improved during the fourth quarter of 2025. The sub-index measuring the appropriateness of the present time to buy durable goods saw the largest jump from -20 to -14 index points, reaching the highest level since the second quarter of 2019. Lower interest rates and a stronger rand exchange rate are supporting the affordability of durable goods in particular. Nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Suid-Afrika se netbalspan het sy tweede oorwinning in die Afrika Netbalbeker toernooi in Malawi behaal. Hulle het die gasheerspan vroeër vanaand met 58 doele teen 38 geklop. Die Proteas het gisteraand 'n oorweldigende sege van 104-25 teen Tanzanië behaal. Hulle speel donderdag hulle laaste groepwedstryd teen Botswana. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana Bafana hulle laaste wedstryd in Suid-Afrika op 16 Desember teen Ghana speel. Die span vertrek die volgende dag na Marokko vir hulle Afrika Nasiesbeker openingswedstryd teen Angola op 22 Desember in Marrakesh. Die wedstryd teen die span van Wes-Afrika is die Bafana se enigste oefenwedstryd voor die toernooi. Suid-Afrika is saam met Angola, Egipte en Zimbabwe in groep B geloot. En ten slotte, 'n huis in Brackenfell in die Wes-Kaap is oornag in 'n feestelike trekpleister omskep toe die duisende kersliggies waarmee dit versier is, aangeskakel is. Sedertdien krioel die helder verligte tuin elke aand van besoekers wat die liggies en dakuitstalling kom bewonder. Alles is gratis, maar donasies is welkom en word uiteindelik aan verdienstelike organisasies geskenk. Daar was aanvanklik nie so baie liggies in Desember in Riek van Galien se tuin nie, net genoeg om self te geniet en die feestyd te vier. Wat egter as 'n klein persoonlike plesiertjie begin het oor die jare gegroei om vandag vir besoekers van heinde en verre 'n skouspelagtige Kerservaring te verseker. This place is amazing. I mean, every year, I mean, the first time we came, it was just like, oh, it felt, awesome. It's like, oh, they're bringing Christmas alive. That's what it felt like. And it's just like you're bringing that Christmas spirit and the vibe. And so we absolutely love it and we come every single year. Jesus, Lord, at thy word. Riek se Kersliggies in sy tuin in Brackenfell in die Wes-Kaap is 'n jaarlikse hoogtepunt vir oud en jonk.
Dit word elke aand tot 30 Desember van 8 tot 10 uur aangeskakel en oopgestel vir almal om te geniet. The kids, they run around, they love it, they scream, shout, everyone just wants to take photos. Toegang is gratis, maar skenkings soos kos, komberse en troeteldierbenodigdhede word vir plaaslike welsynsorganisasies ingesamel. Well, this year we're coming because we actually want to adopt a kitten or 2 kitties, and the fact that they're raising money for the animals is just it's incredible. Riekse Huis is een van talle feestelike aanskoulikhede in Kaapstad waar straatpale en openbare ruimtes vir die vakansieseisoen opgedof is. Cape Town is one of the nice cities in South Africa. So they've also done the whole city inside, also the street lights and everything. But yeah, no, I think we come together when it comes to Christmas feelings and stuff. So tussen die liggies moet ons groet. Ons het ongelukkig nie môre aand 'n Afrikaanse bulletin nie, maar is donderdag weer terug op dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi aand verder, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons daar is 'n koue front wat verwag word langs die suidkus en aangrensende binneland. Dan sien ons ook 'n 30 tot 60% kans vir reën wat dan verwag word in die noordoostelike dele van die land. Vir môre word reën steeds verwag in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook miskolle môreoggend langs die plateaurand. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in die oostelike dele van die land. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is in die noordoostelike dele van die land. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in die verre oostelike dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville 14:27 en dan Bronkhorstspruit en Springs albei 'n maksimum van 26. In Limpopo verspreide buie en donderbuie in die provinsie, Lephalale 20:34, Messina maksimum van 35 en Polokwane 17:29. Mpumalanga nat in die provinsie, Carolina 13:21 en dan Mbombela 18:23. KwaZulu-Natal, Richards Bay maksimum van 21, Vryheid 14:18 en Ulundi het dan 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 21. In die Oos-Kaap, Komane 11:19. Ons sien Mthatha het 'n maksimum van 18, Willowmore 11:23 en Graafrenet 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. Sonnig in dele van die Wes-Kaap, Vredendal maksimum van 36, Woester 15:32 en Kaapstad 15:29. In die Noord-Kaap, Kalvinia maksimum van 34, De Aar minimum van 14 en dan Kroeman het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 34. Enkele buie en donderbuie in Vrystaat, Frankfurt 14:27, Sasolburg 'n maksimum van 30 en dan Botawil 19:33. Ons laaste provinsie, Noordwes, Lichtenburg 18:32 en dan Vryburg en Tosca albei 'n maksimum van 34. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.